یک نام داروها هست که آدمای عادی گفتن به عذاب میکشن. همین نام داروها هست. تصور کنید یک آدم داروخانه با عمده‌سو دارو پرسیده است. السلام علیکم. السلام علیکم. اگر تا اول دارو دید چه دارو؟ اول Tifraflaksatsin mi? Ahmet dedi azab verese. Doğru. Kıyınakı tolga apteksiyon eden adı. Ahmet dedi. Görüş günü. Ve tifraflaksatsin doşlukta. Coşma anavay hay. Kadam. Vay. Ettilmedir gidersin. Ettilmedir gidersin. Ettilmedir gidersin. Ettilmedir gidersin. O zaman sen. Ettilmedir gidersin. O zaman. Ettilmedir gidersin. Akavasti, представляем, А? теле.